سلاف رستم شوان هجاب بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم و بوین و چایم دست به بولتنا خواب بکن. ایرو شاندک جی سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه به وزیر دروی ترکیه را جویا شاندا انکسه لپایتخت ترکیه انقره به مولود چاویش اغلو وزیر دروی ترکیه را جویا تدا بحثا پیشاتین داویل سر آستا سوریه و روجاوای کردستان هاتا کرن. شاندا انکسه هر یک جه محمد اسماعیل سلیمان اوسو، فیصل یوسف، نعمت داوود، هروها کامیران حاجو سروک کمیتا پیوندین دروه یا انکسه لخواد گرد. سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی ده سردان خود جبو روما لگل هجمارک برپرسن پلابلند سروک وزیر وی ولاتی جویا هجمارک مجارن جدا و گرینگ گوتو بیش کرن تان هاجی او سردان و جوین به برپرسن وی ولاتی را بردوامه. سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی د سردان خود جبو روما لگل هجمارک برپرسن پلابلند و سروک وزیر وی ولاتی جویا و هجمارک مجارن جدا و گرینگ گوتو بیش کرن. ایرو سروک حکومت هریما کردستان به بابا واتیکان ره ل رومای جویا د جوینه ده بحثا پابندیا هریما کردستان به پیک و جیانا اولی و هاندانا دانستاندران دناورا اولانده هات گوتو بیش کرن. مسرور بارزانی سپاسیا بابا واتیکان ل سرپشتوانیا وی جبو هریما کردستان کره. جالی خواه بابا واتیکان جی سپاسیا هریما کردستان ل سر پیدا کرنا آشتی و پیک و جیانه و آزادیا پیک هاتیان و پاراستنا مافنوان هر وها لسر روبروبون آشار تیروری جی آماجه بروشا پیکاته خریستیان لحرمه کره و گوت نجنهاده بلکو جه کهون ده خریستیان کردستان و عراق لحرمه کردستان با آرامی دجین و سپاسی حکومت حرمه کردستان درباری پیشوازی پنابران پیشکش کرنا خدمت و آلیکاریان جبوان جی کره. هر دی سردان خود و پشتی جویناوی به پاپا واتیکان ره ایرو چهارشنبه مسرور بارزانی لگل وزیر دروی ایتالیا جویا و مجارا جویناوان روشا نافچه و مطرسیا دوباره خواه بهیز کرنا رخصنا داعش بو. دوجی سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی به سروک وزیرین واتیکانه کاردینال پیترو پارولین ره جویا و مجارین گرنگ گوتو بیش کرن. سردان خود جبو ایتالیا مسرور بارزانی لگر سروک وزیرین ایتالیا جوزیبه کونتینی ده جویا و ده جوینه ده پیشخستنا پیوندی نابرا ایتالیا و هریما کردستان و گوهرتن لنافچه هاتن گوتو بیش کرن. هر وها د جوینه ده سروک وزیرین ایتالیا جی آماده یا ولات خواه دا خویا کرن. درباری بردوام کرن و هماهنگی و پشتوانی کرن هزین پیشمرگه و شر روبروبونا داعشه تکزی لسر دوستانیا ایتالیا جبو هریما کردستانی کره. د چارچوبه سردان خود جبو ایتالیا مسرور بارزانی ده هفدیدنه که ده لگل کنالا ایتالیای گوته او سپاسیا هزین ایتالیاین کنهال کردستان نو آلیکاریا هزین پیشمرگه دکن. و سپاسیا هفیمان خوین ایتالیا و حکومت ایتالیای هر وها پاپاجی دکن کو پشتوانی هریما کردستان دکن. درباری روشا پنابران لحریما کردستان مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان گوته کونها 1,100,000 پنابر لحریم دمینن. لسر پیوندین آبوری و بازرگانی لگل ایتالیا مسرور بارزانی دیار کره کو درفتین مزن لکردستان هنه و به طایبت جعالی کمپانین انرژی و کمپانین ایتالی دکارن لطواهی هریما کردستان کار بکن. هر وها سپاسیا ایتالیا کر لسر پشتوانی هرم دشار لدجی داعش ده و راهینانا هزین پیشمرگه جی کر. درباره رخصنا داعشا تیرورست سروک وزیرین هریما کردستان راگهاند کو رخصنا داعشا تیرورست پرسگریکا تواهیا جیهانه و پرسگریک هی نهاتیا چارا سر کرن و گوت جی جه فیمانین خواه دخوازم پشتوانی آمه بکن. سردانا سروک حکومت هریما کردستان جبو ایتالیا دما درشان دریج دکه و بریار ایروژی لگل وزیر بروانیا ایتالیا بجوه و مجارا گرنگیا جوینی جی وش نابرنا رخصنا داعشا تیرورست به. هفدمی تو باران کرنا ترکیه جگوندوار عین عیسی را هزین روسی جی گروپین چکدارین سر به اپوزیسیون سوریه لهمان گوندوار ارماج کرن. رونگها سوریه مافی مروفان بلاف کر شوابوری توبخانه هزین روسیه بارگهن گروپین چکدار این سر به ترکیه و لدورین ابو خرزه و سایلوین شرگراک لباکور عین عیسی کرن ارمانج. جدار سربار کرکو لالیه که دنجی هزین ترکیه گروپین چکدار گنده المشیرفه یه سر به باجرک عین عیسی و کرن ارمانج لیتانا زیان جانی نهاتنه تومار کرن.
جدما کنترولکردنا ترکیه گروپین اپوزیسیونên ser bi Tirkiye ve li ser Afrîna Rojavayê Kurdistanê binpêkirin ji dizî û talankirin û desteserkirina mal û milkên welatiyên Kurd û ferzkirina bacan û guhartina demografî li ser herêmê berdewam e. لعفرينا روشافای کردستانی گوهرتنا دموغرافی جالی گروپین اپوزیسیونیین بسر ترکیه و بردوامه. و دیدما نهاده جی هجمارک مالباتین کرد لعفرین جالی گروپین چکدار و جمالین وان هاتنه درخستن. او جی بمبستا کو کسو کارین خوین ج ادلب و گندواری و دربداری عفرین ببون لی بجه بکن. تداخوانیه کی در خستنا مافی مروان لعفرین راگهاند کو اندامین اولهیین بسر گروپا احرار الشام دزدانین لسر مالا ولاتی کرد یه بناوه مصطفى عبدو عثمان کو او بخواه مستای دبستانی او جه گنده کفرجانیه کو مالا خواه حاضر دکر و کو شاهی خواه تیده بکه و جیانا خواه هفجینیه گره بده. لیج آلیه وان گروپان و هاته دسته سر کرن و هن کسو کارین خوین کو جه ادلبه و گندواره و هاتین عفرینه تیده بجه کرن او بنچاری جمالاوی دور کرن. تداخوانیا ریخستنا مافه مروان لعفرینه آماجه کر کوچکدارین اوفیسا آبوریا بسر گروپا بناوه احرار الشرقیه و لنافچه راجو کریار نو و کو روژه که دست نیشان دکن گرین چافدیریه و پشکنین لسر دکانین بازرگانیه و کو دکانین کرستین خوارنه و کسکاتیه رادبن و پروسه اندزی و تالان کرن به بحانه یا کو خدانین دکانان باجن خوانه دانه دکن. ریخستنا مافه مروان گوت کو گروپین چکدار بگران لسر گندین در دورا نافچه راجو جی رادبن. و 2000 لیرین سوری و کوباش لسر هرمیه کی بدن لسر خدان آجالان سپاندنه و او یک بوی جه نرازی بونا ولاتین عفرینه. جدما کنترول کرنا ترکیه گروپین اپوزیسیونیین بسر و لسر عفرینا روشاوای کردستانه بن پیکرن جدزی و تالان کرن دست سر کرنا مال و ملکین ولاتین کرد فرس کرنا باجان گوهرتنا دموغرافی جی لسر عفرینه بردوامه. هزین ترکیه و گروپین چکدار جه چند گوندین تلتمره برف پاش و وکشیان جه درین خوجهی جه آرکر راگهاندن که دوه بشف هزین ترکیه و گروپین چکدار جه گونده الشبلیه المناجیر السودو یین که دکفنه گوندوار باجروک تلتمره وکشیان همان جه دران دانازانین که چند روژین بوری ده سه کروان ترکیه جه تانک و زیر پوش و اتومبیل لشکری پیگدهات در باسی دوری بون ده همان دمیده گروپین چکدار لگوری دخوازه ترکیه برف باکوری حلبی و برکتن. نواندال هاواتن یا روسیه راگاند کش دستپیکا سال 2020 و اتانها امریکا 13 کاروان لشکری در باسی روژاوای کردستان کرنه. سروک همان نوانده کوبناوه لیوا اولیک چوراولوف گوت کو 13 کاروان لشکری کش بهتر جه 300 بار هلگرین بارکری بچکان یین هزین امریکی جه عراق در باسی باکور و جلات سوریه بون. امریکا ده بکارانینا وان ده لدیجی لشکرین ترکیه و سویلان تومدبار کرد. لگور همان جه داره سرکردیاتی هزین امریکی لدوره پروسه که زیده کرنا روجالات چم فرات بچک و علاوین لشکریش دستپیکا سال 2020 و 8 اتومبیلین مرتال کری و 300 بار هلگرین به همو جورین چک و تقمانی و علاوین شهر جی به جی کریه. چهار چکدارین سر به اپوزیسیون و لباشور سریکانی هاتن کشتن جدن خوجهیج باجر سریکانی روژاوای کردستان راگهاندن کوشر و پفچون نوبارا قصده و گروپین چکدارین اپوزیسیون سوریه یم سر ترکیه و رودان در انجام ده 4 چکدار هاتن کشتن هر لگوری جدارین خوجهی کوش دسپیکا شهرین وی باجری چکن گران جالی گروپین چکدار لسر هجمار گند و دوران و دسپیکر و قصده جی برسوا ایریشان دا شرک دنوبارا وان ده هاتا رودان هفدمی کو گرک پولیسین لشکری این روسی لوی دوری بری و دچو لجبر رودانا شهر او گر هاتا بپاش خستن. جدن خوجهی راگهاندن که روسیا هزک مزن لنزیکی ریا M4 یا نافدلوتی لرجالات عراق بلاف کرد و بطایبتی لدردورا باجروک عین عیسا. روسیا د پشتوانی کرنا رژیم اسد لسوریه بگشتی و لروشالات چم فراته به تایبتی بردوامه و روسیا بردوامه دشاندنا هزده اجبو روژاوای کردستانه.
جدرن خجاهی را گهاندن که روسیا هیزکه مزن لنزیکریا انفور یا نافدولتی لروشالاتی رقای بلاف کر بتایبتی لدردورا باجاری عین عیسا و که جدرن خجاهی دبیجن او هیزا روسیا کول نزیکریا انفور یا نافدولتی بلاف بویا جشش بار هلگرین لشکری شماره یک پولیسی لشکری روسی پیک دهات او هیز جبالا فرخانه باجاری طبقا برب عین عیسا و بریکت اروها جدرن خجاهی دانازانین که بسدما بردوان بونا شروع پفتونان نوبرا چکدارن اپوزیسیونین که ترکیه پشتوانی آوان دکو هیزن سوریا دموکراتیک روسیا او هیزا لشکری لدردورا باجاری عن عیسا و ریا ناف دولتیا انفور بلاف کر. جدما که هیزن روسی در باسی روشالات چمی فراتی بونه روسیا هول اجبوب هیز کرنا هیزن خوال و نافچه دیده نبتنه هیزن بجایی بلکو روسیا گرین خوین اسمانی جیل نافچه بهستر کرنه. جالی خو و وزارت بروانیا روسیه بریانها را گهاندو بو که بلافبونا چکدارین رژیم اسد لروشالات چمی فراتی به پشتوانیا روسیا سرکفتنکه مزنه جهیزن روسی را. الکساندر چایکو برپرسی هیزن روسی لسوریه گوتو بو سرکفتنا مزن بو هیزن روسی کنترول کرنا رژیم اسد جنافچین روشالات چمی فراتی را او جی به پشتوانیا هیزن روسیا بردوام دی بیجه پلانا سرکه روسیا لسوریه او کوتبایا نافچه وگرنه بین کنترول رژیم اسد. بله تماشافان هجان هاجی از برای خوب بدم حسا که لجن نوچگهان ما دارا عبدو دم باش دارا مخوازن تجمرة بحثا روشا تلتمري بكي چه تلتمري چه دبا بله سپاس جبوت شیخو براستی التلتمري وكش دهده يعني دنگو تقين تنجي تاني إذا روسي بري خدا روش آغاي تلتمري وديسا وگريا حتى يعني ناكوكي جي چه بود نافبرا و هيزا امريكي و روسا دجيج برينا دانوان جو دريا تلتمري درباسي روش آغاي تلتمري ببن جالي تقين هذا دقارم بيجم يعني تلتمري دردوري وي يعني آرام بود دقي تقين هذا نبود لي تقين و إيريش نافبرا قصدي و جروبين جقدار ين تركيا الزرقاني بون النافع الزرقاني بون بطيبة الربيعات الجندي الورد أبزي نزي زرقاني بسي كيلومتر براستي يعني أب هي الدمك كاربيج بروجانا أب تقين أب إيريش ناف أب هاتشونا برا قصدي وان جروبات بردوامن لي الشيخ وقرت درفت يعني تشتا قلكي جرينج دوه تشيبو بله بدام بدام امريكي لسر باجاري حسكي دهات دچو دهات هروها بالشابجي دوه بإيباري جي فروكك عزماني يا امريكي جي قالك لسر باجاري حسكي دهات يعني وكما ترسينا كلام خلكي تشيبو يعني قالوا ابايا تشي مثلا في فروكي يقول سر باجاري حسكي دهارو وتي يعني قال لك اجما دبرسينجي وقت روج نماغير يعني تابع راستي تشتي قلت ناف دستي مد سر او فروكا امريكي قلتوه بالشبل سر باجاري حسكي تشو دهات دكارين بيجم تشتي البردستي ماغو هبديتنك نافرا شاندي اي امريكي جيمس جيفري وبريس مظلوم عبدي بنقها وزير يعني زيكي حسكي بنجها وزير او بنجها لشكريه امريكيه لنيزي حسكي السريه حسكي ودربيسيه هبديتنك الاورتا واند تشيبو اب هبديتن انجام تشن حتى انها ندي شيخو باشا دارا يعني تلتمري بحثا سيغون دان تيكرن كو هيزن تركيا وجروبين چكدار جي فاكشيانا وكو شبليه مناجير دوسو لغوندوال تلتمري سدمين فاكشانا فان هيزان جوان غودا چيه بله شخص قاضي زياده بكم شخص غوندي 40 جي خوجي فاكشاندن وكا ايرو خوجي فاكشاندن يعني يعني هي جو مطرسينا وان هي جو إيريش ورا جهلا ريجيمي يعني إيريشك هره جبرنا كوكي دور تاوان وريجيمي دبربويا إدلي بيد الفر يعني ما ترسين هي إيريش هرن
شخوا يعني هيزن ابي جروبين چکدار ایوکشن شخوا هيزن اي تركيا لشکرین تركي شخوا بري هفتي كي خوجور كشاندنه اف كشاندن اوان يعني وكي يعني ناخذن الفرغور ببد اورتاوان ريجيمي ناخذن لشكري وان بلكي بينا كشتن يعني تشتي هي اف يعني قبا ام كيجان هيز لويدر بيجيبونا دارا كيجان هيز لويدر وان قدان بيجيبونا قصدنا ريجيمن لا انا جيكو شيفك شيان وقت قاسميه اف قندانات كفنا برا سريكانيه وتلتمر اف قندانا براستي فالانش خلكي ويجي وهر دارا دیارە پەیوەندی بە نوچیکانی me dara Abdora hate birîn heta ku carekî din vedikere mî carek din vegerin cem nûçegihanê me lê niha çî li ser rewşa pêşatayên dawiyê û gerên James Jeffrey bi taybet û rewşa Idlibê û Rojavayê Kurdistanê zê berê xwe bidin mîvanê xwe birêz Merwan Eîdê endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye dem baş birêz Merwan me dît ku nûçegihanê me dara Abdo got ku duh civînek navbera James Jeffrey û Mazlûm Kubanê hatibû encamdan li Rojavayê Kurdistanê her wiha berî wê jî James Jeffrey bi Serok Mesûd Barzanî re û bi aliyên Kurdî re civiya bû. Sedemên li darxistina van cîvinan di vê demê de çi ye? Derencam wê çi bin? Dem baş, silav û rêz ji were hemû karmendê Arkêrê. Rastî ji xwe em ne cara yekemîn e got James Jeffrey tê herêma Kurdistanê û her wiha tê Başûrê Kurdistanê û ji xwe berê demek nêzik û cî nebûyî mehek civêtek gelekî giring bi desteya serokatiyê kir. Serokatiya Encûmena Niştimanî Kurdî li Tirkî li Stenbolê kir û her wiha hat Serok Nêçîrvanî jî rûnişt lê wek agahiyên cem me hene do bi Mazlûm Ebdîr jî rûniştiye. Ji xwe ev dikeve wê wateya gera Amerîkî û gefê got dike got vê dema hanê dema dawî de herêm aram bimîne û hin nêzîkbûn nabêna Encûmena Niştimanî Kurdî û her wiha qesedê bêkirin. Baş birêz Merwan yanî çil pêşiya Rojavayê Kurdistanê heye tevî ku niha metirsiyek heye ku careke din operasyoneke leşkerî dest pê bike rejîm ji aliyekî dibêje ew ê hemû xaka Sûriyê kontrol bike me dît ku serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed ev bi aşkere ev daxuyanî da piştî ku Heleb careke din kete bin destî wê de her wiha Rûsya dibêje ew ê dubare kontrol bike Türkiye ji alî xwe ve dibêje ew ê Rojavayê Kurdistanê em bêjin dagîr bike çil pêşiya Rojavayê Kurdistanê heye yan jî bajarên ku mane? Ji xwe Rojavayê Kurdistanê bi rastî ev krîza got beramberî wê tê ji xwe ne cudayî ji krîza Sûrî giştî jî û ji xwe çareseriya krîza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji xwe ne cudayî çareseriya krîza Sûrî giştî jî ji ber vî hawî jî ji xwe ev kesê got destêwerdanê dikin îro rod Sûrî de ji xwe ev hêzên mezin mîna Amerîka û Rûsan û her wiha Tirkî û her wiha Îranê jî got destêwerdanê di krîza Sûrî giştî dikin divê çareserîk sereket nabêna Amerîka û Rûsat çê bibe ta got herêma me aram bimîne lê em giş dizanin jî ev êrîşa Tirka got dema dawî çêbû ji xwe li ser serêkaniyê û girêsî pê jî ne wilo ji ber xwe bihat ew hat ji ber encamê wê rêkeftina ewlehî bû ya nabêna Amerîka û Tirka de demekê de ya jî dû de nabêna Tirka û Rûsat jî çêbû got derfet dan Tirka got êrîşî vê herêma hanê bike ana jî ji xwe herêm ji bin wan gefana derneketine lê biracê mixabîniyê dema got em nikaribin nêzîkayê bikin û em nikaribin wan daxwaziyê Amerîka ji vên hêza got îro ro desthilatdarên Rojavayê Kurdistanê dema got ji wan dixwazin got hin rêziyê navêna tevgera siyasî giştî bikin û her wiha yani ew destêwerdana partiyên Kurdistanî dervî sînor got destêwerdanê herêma Rojavayê Kurdistanê dikin got dibe sedem got Tirkiye êrîşî van herêma hanê dikin ana hin gefin tên kirin ew aliyê Kurdistanê mebesta te kî ne birêz Merwan?
هلبت ديار از ما بستا مش بيقولنا هاني بارتيا بككي هلبت درجات سركيه دما قد استورداني دي هريما هاني دك وقيلات دخ دست تركاغو ايريشي هريما كردستاني بك اب كارنا براستي دبي بين راوستاندن شخو امنكارن بيجن اف برادرانا ايديولوجين چما غريداين بككير حالكنو بلكي ام بيجن نورماليجي لدراغاندني ده وددان وستاندني دواري براكتيك ده غرق مثلا بين كنترول كرن جبرگ براستي چارانوس عملت ما ايرو خطر دي چارانوس هبون ونبونا وسرخا كارج اباي كردستان ايرو مترسي گلكي مزندي باشه برز مروان او هري من معنا ينكو تبحث دكي او بارا كيبن تبكو امريكا قالك باش لو تفغري دكا او بارا امريكا بن يان روسيا بن روسيا جامزانن كو بيشتي دستسر دكا يكسر وي رادسي ريجيمي بكا براستی شخوا مبستا روساج درباسبون اوید دوی دفره هانید و روج هلاتی فراتی به دخوازه دستلاتداری رژیمی بگرن تمامی کنترل بکل نبت تنیل روج آبای کردستان و روج هلاتی فراتی لتمامی سوری اما مبستا روسایه لی تشتیهاتی دیار کرن انه روجهلات فراتيجي حتى كي قام شلوشي هاتي دانين جروسار لي روجهلاتي قام شلو حد اب دجلي حتى كي روجهلاتي قام شلو ابا ايرو رو كنترول كيري جهلا امريكا وهر هاجي ولو الباشوري قام شلو محافظه حسكه بارزبها حسكه حتى ديري ورقه وبلكي دقيقه تنفجي ابا ايرو رو كنترول كيري امريكانا جد بما يعني صار ابا كما خيانك كردي كاردك برز مروان لسر آواکرنا کیانک کردی لدورن دبن دست امریکا ده امریکا کال سرویا که دکه گلو از کارم وک بیجم انه ابایا از کارم از ابنارينا مني وك سياتي از بیجم انه امریکا نهاتي منطقه جو ايرو رو دست منطقه برد ولو بهساني تسليمي ريجيمي بك ان تسليمي روسا بك ان تسليمي تركا بك امريكا هاتي منطقه بروجيه كوي هي بروجه شو بروجه کی دیار نشی رو 10600 پروژه هانی دیار کریه از باورم بی پروژه هانی از وک کس از براستی وک از باورم بی پروژه امریکی گنو او پروژه امریکی الشرق الاوسط الكبير والشرق الاوسط الجديد وجيب بروكج روجا لي بلكي ند دم كنيزيك دبه لي قالك يجي نقلك الباش باشا عفرين وسريكاني وغريسبي روشوان وچبه براستی عفرین و گریسپی و سریکانی شخوا او روش کوانی جدا هی ایرو لی ددام ابشون دجی و او هاجی و ضمن د چارچوبه فرزګری کا سوري بغشتي و به چاره سر کرن دماغو کریزا سوري بداوی به دماغو حلا سیاسی بجی کرن ودم حكومتك روا وبي دامزراندن هلبت او حكومتها هانيج ما في وي جودز دوزي نتوي يقبوي بك وهذا نام نتوي بك انه تشك كسن دسلات دار تشك كسن خدي هيز جو ايرو رو درباسي سوري وسوري بشك هاتي دا كرن شيلاوان بوج خاكا سوري بكشن ودم شوي حالات طبيعي نورمال قنو عفرين يجي وغريس بيجي وسريكاني يجي بقر حميزه هريما كردستاني هريما روج آبای كردستاني بله برز مروان ده خافتن خودت بحثا یک ریجان اف مالا کردی کر اگر ام وگرن یک ریجان اف مالا کردی ایرو ده روج آبای کردستان دو بشهنه دست پیشخاریا قصده کو بخوا دست پیشخاریا فرانسی بو به امبیژن مظلوم کوبانه هانی هوله هر وها بشک جپید دخوازن برای خو بدن رژیمه قالوا دست پیشخاریا قصده وب سرکفه یان آلین کو وکو الهام احمد الدار خلیل برای خوددن شامه کیجان بهتر وب سرکفه کیجان دیواره بجیب کرن براستيش خوا هاتي ديار كرن انه جدابون هي نابينا دست پیشخاریا قصده جو ايرو رو كاك مظلوم عبدي دي بو خديه دست پیشخاریا هاني وشخوا هن براستيهم كسن جدا آگاهی جوان در کبن مینا آلدار خلیل و هر وها الهام احمد لتیخو يعني كرن الهام احمد بوركي بوزيتيف اللي بدس بيشخريه هاني دنار بيترج غيني خو آدن براسي ابدس بيشخريه هاني نه بس تايبت بمظلوم عبدي ابدس بيشخريه 10019 مها چارا فرنسي خو دي دس بيشخريه هاني بون گنو آلين كردي يكريزيه كردي بي آوا كرن شو
ام پابندی و دست پیشخریه هانیه بون ده مکایبت هفتی که ده اره بکر سر و دست پیشخریه هانیه و ام آمده بون و ام هرن دواری پراکتیک ده ام گاو نواجن نه بس ام ببینن دواری راک هندنه ده و هر کس بیجن والله از آمده م و هر کس مالا قرونین له مخابن حطان هاكا تقابن دوارن براكتيك نهاتي آبتن شيلا فان برادران باشه يعني اوتي واتای کو برز مروان يعني الهام احمد و آلدار خلیل کسین کو دخوازن برای خو بدن شامه به پکک و گریداینه به پروژه پکک و گریداینه کو چارا سرکنا دوزا کردی لجام شامه براستی و تیخو يعني كرن رنگي هاني لي اد بيجم وي ابا حياه داوي بسر نكر امريكا ريجر البربي بازدانا البهيل اباليه الشامي ايرورو امريكا نامدي وهربها ناهي لجي قنو قصدي جي هربها ابري بريا هاني بري خبد الشامي و هرما جو هاتي كنترول كرن جهلا وان بي غورادستي ريجيمي بكت بيدما هاندي ايرورو ابدا امريكا ارينا كسر بي باشه برز مروان رژیم آماده تشتگی بده کردان تاوی کو مظلوم کوبانه راگانده بو کو روش وکو بری 2011 و نگاره مخابن رژیم تجاری نآمده ای گو تشتکی بده کرده رژیم جروجا روج تجاری پرزگریکا کرده نابین پرزگریکا ملتا که رسن سرخالکا خونی دیروکی دشی رژیم تمید هی دوار اولهید خواست دانستاندنه به تفکر سیاسی کردی بکه و حتان ها کاجیش خوا دیار البرچاوی هر کسی 2012 جی رژیمی کایب دستور سوری یانو دانیا نکاری بگوتن کردی تدر باسکا نکاری بو سرمافی ملت کرد بسکنیا پشتی سال که شورش رگاورا گوه دستور هانه آنو تدانی گو نکاری بگوتن کردی در باسی و دستور هانه بکه حتی روجایی روجی مخابن دریا رژیمی گرتی رژیم گواد خوازه تفکر سیاسی کردی ببینه دریا هن پارتی سیاسی مینا پروین ابراهیم میس کریدی و هن آلیان دن و دریان هزن اولهی دانستاندن وانار که حتی ها کاشخور رژیم جوان برادرانار خارجی بجد به ایرو رود نکار بناوی پیکاتی سوری تمامی بشتغله تنخدي عربي تنخدي خريستياناي تنخدي واناي تكارج بو كردار تشتكي بيجي ام خوازن تشمر بيجي بتشكردار تخوازه حتى هكا تشتكي تايبت كردار الجنبيري بريهاني مخابن تنيه ام دخوازن يكرزيك شي ام جبر ام خدبينن خدي بروجي نتوي كردي بو ام بوان برادرانار وهروا تفكر سياسي بكشتير بو ام كاربن خيزن سخوني سوري جي قانون بو ام دينن ام بيجن ابنرينا ماج چاره سكرنا برسكريك سوري دنا كريزا سوري بشتي دو چارچوغا سوري دو ام بديرنگي هانيت بين چاره سكرناوي برز مروان برصدويه لسر ادلي بياس خوازم برسكم اردوغان غفان د رژیم سوریه و روسیه د بجکو د وی حتا سری هیوی رژیم جه هرمن کو د سرکرنه وگره یان جی وکشه پاش و وکشه اردوغان یان جی ترکیه و چبکه دربار ادلبه شخوا حيان هكا براسلي روشا ادلبي نديار حيا داوي شخوا او كريزا غوندري ادلبي دركات برد المؤتمر سوتشي يا جو كيم كرنا الوزيات هندري سوري يا جو هات امذكرنا بين روساد وتركاد وايرانياد شخوا دان هبا همو هزن چقدار د سرانسري سوري ده دان هب گو هندري ادلبي جيبكن وچ هات خواستن ج ترکار گو ترک وان هزن اولهي ايگو ترور اي هزن راديكال گو قارب سلاحي وان دسوان درخينو وان هزاناب داوي بك گو او هرم هاني جي من اران لي مخابن حطان هاكا دواري بازار دبون تركي جت خوازه مابون اخو دري هندري ادلبي قابا قو ادلي بالتسليم بك يا بدا الروسا رادسي الروسا يا نظام بك دبيه هري من دن دفرن دن روس ونظام رادسي تركاب بك حطان هاكا اوري كرتنا هاني نبوي تبر بيها ويجي على وزيا هاني وافكريز هاني ويحبكي بردوام بك برز مروان عيدي انضامي كوميتا سياسيه بارتيا يكتي كردستاني سوريا جالكس باش بو باش دربوناتا قاسم دربو فرماندار هيزن پشمرگين كردستان لشنگال راگاند کو بسدما کوبسدان کردن ازدی جناوا رزن پکک وکشانه و ایدی رازی نابن کدناوا رزن پکک تا ببینن جبر کو گشتن و باوری کو پکک خدمتا کردن شنگال ناکه وکشانا کردن ازدی جناوا رزن پکک لشنگال بردوام و خلک شنگال بردوام داخوازا درکتنا چکدارن پکک جناوا شنگالیت کن. قاسم دربو فرماندار هیزا پشمرگین کردستان لشنگال راگهاند
دما کو PKK درباسی ناوا خاکا شنگالی بو دست به آواکرنا هیزکه چکدار کر کود همان دمیده سر به 8 شعبی ونه. فرماندار هیزا پشمرگین کردستان لشنگال گود جی کومو چو بو چیا چکدارین PKK جالی 8 شعبی ود هاته دا بین کرن. ددمان هادا 8 شعبی بو چو مو چین چکدارین PKK کم کریه. ایدی PKK نکار خوال شنگالی بریوه ببه. اروها قاسم دربو دازانین بصدان کردن ایزیدی جناوارزین PKK و کشیانه. ایدی رازی نابن کو جناوارزین PKK دا بمینن. جبرگهشت نوی باوریه کو PKK خدمتا کردن شنگالی ناکه. جدما کو PKK در باسی ناوا خاکا شنگالی بویه و بردوام آستانگیان لپیشا و گرا خلک رسنه شنگالی بو سر زیدن خود که جبلی لشکر کرنا ولاتیان بصدان زاروکن کردن شنگالی کو تمنی وان کمتر جه 18 سالان رواندنه و اوج بو قندیلی برنه. جبر کریارین چکدارین PKK لدورا شنگالی بردوام بر پرسیار و خلک شنگالی داخواست دکه کو چکدارین PKK جی شنگالی وکشن ددما داوی دجی بیسه دما هبونا چکدارین PKK لشنگالی بالافرین شارین ترکیه نافچه بمبا باران دکه بردوام خلک سیویل دبنا قربانی و جانا خواج دست ددن جبر PKK باراگهن خوا بونا واتاخین سیویلان وگهستنه. لباجار قامشلوی روژاوای کردستان ده چارچوبه 10 روژن بوری ده 5 کسان ده روشن جدا ده جیانا خواج دستان هرگولین زیدتر دوی راپورته ده. لباجار قامشلوی روژاوای کردستان جه 8 سباده تا 18 هیوی دسی روشن جدا و تقینکی ده 5 کسان دناوان ده کچک هبو جیانا خواج دست ده. تانها سدما جیان جدستانا بشکی جوان نهاتی اشکره کرن و هیجین زلالیک دوان روشان ده هیا. جدرنا خوجه هجرا دواره واسردان زانین روژا سیشم 18 سباتا 2020 ولاتی ابناوه رودی فاروق سلیمانی 29 سالی کو خلکی تاخا جرنکیه ولاتی ابناوه رایدانایف یا 24 سالی جو خلکی نافچه تل حمیسه ده انجام تقینکی ده لکارگاه دوباره ساز کرنا بلاستیکی یا لسریا عویجا لباشور روشاوای قامشلو جیانا خوش دزدان. جدران آماجه کر کوله گوری لکولینو بلگه این دسپیکی دینمویه کی کوین بومبارش کری دناوا کلوپلین ده عنبارا کارگه ده بوانده تقیا. تاوی کوجه نخوشخانه یا سلام راحتنه وکو هستن لیجبر گرانی آبرینین خواه جیانا خوش دزدان. لعالیه کی دن لهمان باجاری دیک روژه ده دروشین جداین کشتنه هاتنه انجام دان. جدرنا خوجهی بلاف کرن کو روژا دوشمیجی 17 هیوی مهه جنکا 18 سالی و دیا 2000 کامبو لباجار قامشلو بگوله کی هاتا کشتن. تانها سدما کشتنه ندیاره. هروها ده همان روژه ده ولاتی بناوه محمد مسلم ناروکو کو خلکی باجار کوبانیه و 40 سالیه و باوه 3000 کانه. و خدی اوفیسه که صرف کرنه و گهستنا پریان بو لآواهیه کی ده لباشور باجر بدار وکری هاتا دیتن و جیانا خوش دستا بو. و تانها سدمنوی بویره یانجی هگروی خواه کشت به یانجی به دسته کس ندن هاتیه کشتن نهاتیه اشکره کرن. لگوری هنجدارن خوجهی ده 8 سباتی دجی در بدرکی عفرینا روژاوای کردستان کنشتجی باجار قامشلو ببو خواه لسیدار ایخستیه و اوجی تانها سده من راستقینه جیان دستانوی نهاتیه ناس کرن. سیروشن جداین خواه کشتنه یانجی بدار وکرنه کو گله گومن لدور هر سی بویران و گله که پرسین برسه وان جه خلکی رتین خواستن درست دکه. تنی ده نهروجانده و ده باجار کیوکی باجار قامشلو ده گومانو مطرسیک مزن لجام ولاتیان درست کریه. گلو افتوانانه بریک خستن کرینه یانجی بتنی قدر وان بو وان بسری خواه کریه. روژو مهین به بتنی دی برسویج ولاتیان ره بدن دیار کرن. ایرو لکامپا قوشتپا یا پنبرین روژاوای کردستان خوجهی قوشتپا یا یکیتیا خوندوان جوان دموکراتی کردستان روژاوا به هماهنگی لگل رخصنا دوسا ده آهنگ که ده 26 خوندکارین آسا نواندی ین زانستی ویجهی لناواندا رخصنا دوسا خلات کرن. وانگین اسماعیل برپرس خوجهی قوشتپا یا یکیتیه و هجمارک خوندکارین سرکفتی بحثا پروسه خلات کرنه و هستین خواه دکن.
سروک محلی خوش تبع یکیتیا خوندوان جوان دموکراتی کردستان روش آوا تنسیق به سنترا دو ساره امیر الور حاضر بون جو اف طلبه میچه اول تانی تال درکتیه صفحه 10 و 11 و 12 ما قلت اميوان وقت بيجي خلات بكن راستي حفلات وقت بيجي قلقي خوش بو طبعا اف هديه وقت بيجي ام دنوان هدياني نا مادينا معنويا وقت بيجي طالبي وان ببين او جينك خو بيش بخن او جينك وقت بيجي سركبن او جي ایرو من فيديوهاتنا خلات كرن وهسه كقلك خوشة انه تعبان قوم كرينا شوفالا وزيرو بمراتب دركتم وام بهيفينا قد روجي وري دجي ام هر سركفتيبن وزبوقها ما تشاق وصغازم ایرو گل کی کیف خوشم اساتم خلات کرن اثر صفی خو یکم درکتم و بهویا بردامی و ام خون خو تواوکن و هستم گل کی جوانا و از هیفیتكم حوالم جیوک مبن وان شاء الله ام بكن امان جخو نافي من فاطمة مسعود عبدويا أشبول ده على البيماس إيرو قالك كيف خوشم جوزات ما خلات كرن الفيدي وس هي بهفيا سر كفني خوش خو بهفيا سر كفني مش بوخا وحموها بالي خوي پارتیا دموکراتا کردستان سووریا پدکسی دی سالوگرا هشتان یا تروکرنا شهید نصرالدین برهک شهید گوتنا راستی لهندر و دروی ولایت لروجاوای کردستان لبیربینه. Bi boneya salvegera heştaniya tîrorkirina şehîdê gotina rastiyê Nisradîn Birhik endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, rêxistinên partî li Hundir û derveyî welêt wê salvegera şehîdkirina wî li bîr bînin. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya wê kombonek cemawerî berfireh li ser gora Nemir Bavê Ela lê gundê Kevrê Denayê Çil Axayê bi ser dêrikê ve li dar bixin. Ew jî roja înerê keftî 21 Sibatê de mijmêr 11 pêşnîvro wê dest pê bike. Li Herêma Kurdistanê jî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li ofîsa rêxistina hewlêrê ya PDKSê wê salvegera heştaniya tîrorkirina şehîd Nisradîn Birhik roja şemiyê 22 Sibatê de mijmêr 4 êvarî vejîne. Her li hewlêrê rêxistina dewroberê hewlêrê ya PDKSê wê roja şemiyê 22 Sibatê de mijmêr 7 êvarî li hola semînaran ya leqê 16 yê PDK li navçeya Behrikê li derdora hewlêrê vejîne û vexwendin giştiye. Her li gundewarê hewlêrê rêxistina kampa Kewrokozkê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya wê salvegera heştaniya tîrorkirina pakrevanê gotina rastiyê Nisradîn Birhik roja şemiyê 22 vê mehê li dibistana xêrxwazî li kampa Kewrokozkê de mijmêr 5 êvarî were bîranîn. Li Duhokê jî rêxistina kampa Domis ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya salvegera heştaniya terorkirina pakrevanê gotina rastiyê şehîd Nisradîn Birhik roja şemiyê 22 vê mehê li hola şehîd Nisradîn Birhik li ofîsa PDKSê li kampa Domis de mijmêr 4 êvarî vejînin. Her li Duhokê rêxistina kampa Fayde ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya jî wê li kampa Fayde roja şemiyê rê keftî 22 vê mehê de mijmêr 3 piştî nîvro wê were vejandin. Li welatên Ewropa jî wê heştemîn salvegera tîrorkirina şehîdê gotina rastiyê Bavê Ela were vejandin. Ku rêxistina Nêmsa ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya heştemîn salvegera tîrorkirina pakrevanê gotina rastiyê Nisradîn Birhik li bîr bîne. Salveger wê li bargeha partî li Viyana roja şemiyê 22 Sibatê de mijmêr 5 êvarî birêve biçe. Rêxistina Almanya jî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya wê heştemîn salvegera terorkirina pakrevanê gotina rastiyê Nisradîn Birhik wê li Komeleya Hêlîn roja 23 Sibatê de mijmêr 1 nîvro ta 5 êvarî merasîmên salvegerê wê birêve biçin û vexwendin giştiye. Endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya şehîd Nisradîn Birhik di 13 meha Duan ya sala 2012 bi şêweyekî hovana ji aliyê grupên nenazkirî ve bi guleyan hate armançkirin û ji ber birînên xwe yên giran di 22 heman mehê de jiyana xwe ji dest da û şehîd ket. û boye şehîdê gotina rastiyê şehîdê rêbaza xwe ya pîroz rêbaza Barzaniyê nemire. Nirxê dolarê Emerîkî li hember lêreya Sûrî di guhartinê de berdewam e. Li gor ji derên aborî ragihandin ku îro li bazara nirxê 1 dolarê Emerîkî gêştiye 1044 ji bo firotinê û 1040 ji bo kirînê. Her wiha 1 euro bi 1135 lêreyên Sûrî tê firotin û bi 1125 lêreyên Sûrî tê kirîn. Her wiha
زیر عیار 21 به 43700 لیره سوری تی فروتن. لی باجار قامشلو پزیشککی پسپور چارەسەریya jinan di her hefteyê de rojeke xwebexş bi taybet ji derbedaran re kar dikir hate xelatkirin. Duh roja sêşemê Yekîtiya Jinên Kurdistan Sûriye li bajarê Qamişlo pizîşk Muhennet Fêsal Xalid pisporê ji dayîkbûnê û nexweşiyên jinan wekû rêzgirtin ji karê wî yê xwebexş re alîkariya derbedaran di rewşa wan ya zehmet de seredana wî kir û bi bawernameyeke spasiyê û rêzgirtinê ew xelat kir. Pizîşk Muhennet Fêsal Xalid roja sêşemê ji her hefteyê ji bo çareserkirina nexweşan û bê baranber terxan kiriye. Rexsana Kargûzkeya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya vexwendinek derbarê salvegera heştan ya terorkirina Pakrewanê gotana rastî Nesreddîn Birhek endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya belav kiriye. Di vexwendina Rexsana Kargûzkeya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de daxwaz ji cemawar û xelkê nava kampê de kiriye ku beşdarî di salvegera heştan ya terorkirina şehîd Nesreddîn Birhek de bikin. Li gor vexwendinê salvegera heştan ya terorkirina şehîd Nesreddîn Birhek bavê Ela dê roja şemiyê 22 vê mehê li dibistana xêrxwazî li kampa Kargûzkê demijmêr 5 êvarê were li dar xistin. Serokkomarê Tirkiye encamdana operasyoneke leşkerî li dijî rejima Esed li Idlibê di demeke nêzik de ragihand jalê xwe ve Kremlên pêngava Tirkiye derbarê Idlibê bi xerabtirîn sînaryo binav kir. Serokkomarê Tirkiye dibêje operasyona leşkerî li Idlibê bi bê agehdarbûnê were encam dan. Îro çarşemê Recep Tayyip Erdogan li Parlamentoya Tirkiye axivî û got di dema dawiyê de Tirkiye gelek caran hişyarî da rejîma Esed ku xwe ji Idlibê vekişîne lê rejîm di pêşveçûnên xwe de berdewam e. Ji ber vê yekê di demeke nêzik de ew ê dest bi encamdana operasyona xwe ya leşkerî li dijî rejîma Esed li Idlibê bikin. Derbarî danûstandin û guftûgehên navbera Tirkiye û Rûsyê de derbarî Idlibê serokê Tirkiye got devî berdewamiya gotobêjiyan navbera wan û Rûsyê de ji bo dîtina çareseriyekê ji rewşa Idlibê re lê ew guftûgo bê derencamin û dûrî daxwazên Tirkiye ne. Welatê wî li ser avakirina navçeyeka aram li bajarê Idlibê rij de. Piştî ragihandina serokê Tirkiye ji encamdana operasyoneke leşkerî li Idlibê di demeke nêzik de. Kremlêna Rûsî narîna xwe anî ziman û got ku pêngava Tirkiye li ser encamdana operasyoneke li dijî rejîma Esed li Idlibê xirabtirîn sînaryo ye. Di Kongrekî Rojnamavanî de Dimitrî Pîskov berdevkê serokatiya Rûsya ragihand bêguman rewş li Idlibê gelekî aloz e. Ji ber vê yekê ew ê di peywendiyên xwe de bi aliyê Tirkiye re berdewam be ji bo dîtina çareseriyekê ji rewşa Idlibê re. Pêngava Tirkiye derbarê encamdana operasyoneke leşkerî li Idlibê bi xirabtirîn sînaryo binav kir. Derbarê encamdana peywendiyeke telîfonî jî navbera serokê Rûsya û serokê Tirkiye Pîskov da xuya kirin. Di zamanha de tu planîne ku peywendiyeke telîfonî navbera Putin û Erdogan de were encamdan. Lê eger pêwîst bû di wê demê de wê her du serok bi axivin û rewşa Idlibê gotopêş bikin. Belê temaşevanê hêja bi vê awayê em gîştin dawiya bultena xwe her şad û bextewar bin.